cái bộ vi bagai tu Jingkah azong hi chalai na mai cham thong ka hin bel thei tawin na wa choi lai sa ding kai tawin na o nei za som dang na hin na thu ka sa do ho hi nang man pha thei nei bo wa nang ma thu za na ka nei thei nei devin pha thei nei bo tawin tin ka bagai de da Jesus Christ na ka taw hi tu Jingkah in pathen lo bin adin la dei han za khat le khat o bagai nei ngai lut na han sa khom de anh đã giúp riêng em biết cho sẽ làm vài cái và cái chú anh hồi hình cô ta kịp bà na sẽ giàu đó cho sẽ thì đến hiện tại hùng về ô anh ngày đó các bà cái Somlasagi Vaidina Gambih conference ni ko khatna Jingkah pha IP wa masapenin patin thangwa na kahin pe in obum meeting te hozo se nabon savin pakai Yesu Krista menin kamai lut na salam kahin boloven he tu Jingkah ekimen cha na de in phung dong kate phat hom ding pudo khama hoke mission and evangelism secretary kai ma kong hitan thangwa na la song number 9 keima cross page ju kahi ichu anki pho do lang pharo jo se pathi dinga ando na nei pi tiu chaka hedikan uhintin cheu ting ta le special number nunga kim nei ne uhintin aban ting le labung omen labung achun labung it loading special number mama wedding nu joisi hoki bong pizza aban ting ta le tupon phat program coordinator uhintin aban jing ta le labung Gambih kwal aban jing ta le tu inga
Kaikhom now message different Dr. Pur Pauline Hokibakuna Patin Tui Ningai Divintin Siu Ting Tal special number Nunga Mary Vaipe Akuna Vasoila Ka Ningai Khom Diu Siu Ting Tal Kilhado Nala song number 7 Til Sim Zulava Paro Zo Si Pati Dinga Kum Khana Pat Chaina Tao ni video kanan het di kan weding tin di kiman cha nau kan phun na chan chen tin la su mu wa la patin wa soi khom di bon chan ding ta hiu ti Kay ma cross si pay chu kahi hobung la zani som sa ginako. Kay ma cross si pay chu pagkay sa isui kahi. Akin apang diin kitsa daw. Amin sa ito'y lingin. Detain dingon. Walalay siyempa, tui khang len siyempa, ni salatha siyempa, ki hozo singay siyempa, tu ni chan gya ka hin naw ka dam naw, hing jing pati nang ma na hi jin na ko makipa tu se ni min ka thang wa we ni. Awang phawe pa kai pathin, nang ma hau thia nei koi wan, nang ma hau thia kam ji gin, wang pha ka kisawin hi ji na min sang ta kan thang wa we ni. Pa kai pathin, tui ka pha ta jang na thua san kani hom kit wahin na hatsa pu mundang mundanga naman sa pangin hin mang sakit ingin ni nga katawon kay wa sala sa ding ha hin mi pi te kay win pakai kitu ta pram te hoy kazaw thi ni ta sadam na yang nei pi di win ni nga katawon kay pakai nang mahi wa sai ding along
thangwa dengan alom saya dengan alom hingjing patin nang mana hiji namin sang takan thangwa ni phacham sa ka keloi khom kinwa jang nang manei ha khom pi tin ka phate wazo sin ke wazo si ke hibe la khona hin koi kin thangwa ta thun ha chunung ka pakai Jesu Krista benin ka hung taun kai special number nu zoisi okay bong pizza ama pha chu ani pi heutin ama ki chaya ni ki bong pai dingin nunga kim nei ne ni ko pi pai de ben tim na kai ne
artist no ko na in ngai de ventin nunga
ma pui jing zim han ta han phat ban ni char heutin program coordinator pu phat ni pe heuti puyan namang unum namo namang unum so ke zuna manganup le imud hi anu me ti nai jingi num tai mu thi zevin pathin thangwa ne pe ne he tu ni nikhat channa conference nikhat channa hungwin Jingkah Kaikhom masapen in nevin phat ban ban hung sivin tu hi program coordinator ho phat ang itigil hona ke kaung din do hin na bon sawa hi tu ni hi program apara pra se chana hi pon tho ta pangding ti hin ye la na hi hi ti kinep na hin tuin epi le ai ho khat la khat bon sawa hi hung kom jewa nu mai hi na conference hi lo thing hi ti si hin izin nang na hung sin anum chu me tin ikoma chi to na sibe ki bolo tin nang na hung sin anum chu me tiu te a chen ni na le nang na hung sin alo thing gi ti bol ki de sin din program hi nia cha chang ki khel ji hin na ya chu ne thim de hin tin tu ni sun ki man cha na similar hi 11 to 12 11 am to 12:30 pm ki ti hi similar class hi ela bi tiu reverend Zamkho Hokim Charles administration aman la de hin aman le chen ki chai le ni na hi reverend Dr. Paul Paulin Christian te ta san de china ti hi aman la de hin pung khat ma khai ti ho ta hi pung khat le tham pha khat ti an la hon de pung ni ma khai sum su ung ki hom khom ding ti na hin chi chu a hi in similar in la na tiu sung sang aban le forum men women youth forum ki ti hi jinga dingai na koi de ta ti sui ni in ik het sa he bona tu nai bol diu ti la pha de hung chul be se ding din mure na women ya chu jing sun Kaikhom hi 11 am to 1 pm ki ti hin 1 pm to 2:30 pm hi forum nei de cha chu men women youth obunga ai bi ham bol thei to thei na su bol thei pimam pathin lo pin dinga pu ro thei pimam te he na ki gon diu jing ni ko dinga he ti su ki he sa hin de aban le tu ni hi chi similar class ki chai ting la hin kem visit hum ki body hi ti hi ke sa no he kema hi cameraman pa hin aban le speaker ho hin ji show hin artist ni hi kem hi hopung a kem ki ko su ke ding na chin ding a hi no ho jong kem ma ho jong tu ho jong i kem na dia wa ni bon diu ate ke sa hopung wa sa i kem mon wa hi video camera la do su ke diu ti su i ke sa ki do he si su kun jong hong ki pung ki tan tin ko la ha ko ne amanen tu ne ha hi Kaikhom phat 5:30 pm to 8:30 pm ki ti hen phat hom ding pu huklun emi chairman thangwa nala song number 3 tawa na taw head diken mol hoi labung khanna Gambih kwal nina agyang hobung thupon phat momentin aban tingle artist ni nunga Mary Wintin shooting le message Reverend Zamkho Hokim Chiban lehin artist nunga kim nei ni nga kuna ngai tha ki tiu malikil hado na la song number 6 kil hado na ta head diken Ahsi chi chi hi tu ni ha ki man sa le dio aba na khat kan se do num ki chu kum danga he kum hiza le light off ti he ne se ji na tu kum ki se do we aji chu mi usi khang tu ta mini mut phar ki het nan te ya ki se ta lo we aban le lai hi ola hon pate ke cha main line electric pa hi in la pi wa in koi pi he na chu sum liu lo wa ki wa ji zo hin tin
abarin loi khat hi lai off ki bola muthe lu loi zo ki ji ya chu ki se do hin jan ha ska vera le he thim na we ti hi kam mun ka ki pa se panga su tu abana zo hi pung ko ma khai pung so ma hi le ithip le de hi kin na kan phone ki de hi in zui chi te chu kan se ki thin te hi pa ya su program che yo sin pen and notebook to in ki che su ke diu ung ki stu ji di ya chu ke wa sim bo se na ngan vai le baby ase ya chu aka kam kha be ji tun thupi ko do dingin Gambih conference square ho pha ni bi heutin conference square han pa choilan sa chai ting ule different pun patin pat thei bu chang puma apha ro en kilo pe di hinte
ลำไก่หัวหินบางจานโอKBC สุงายองฮีเฮ็ดเบสเซยองสุกฮิปอนจงลำงงให้ลุกนะกัจจังินกัมบีพาสเตอร์ปาหินลำไก่ตัวคอมพิฮอนไงลุกตาเกยองกิมองคอมดิงาอินเดลันจีเวนอโมจุงะกักิปานตะพงอินอโมซาลินปะเทียนกะทังบันเฮกษยมาบังอินเกหินี่เห็ดเบสเซโลดิวะหินอจิจู2017 na KBC kahong do dahin kahong do dapanin Saloma Academic Din kanipuin akicay chon MTC to akatok naman Multiple Theological College dahin doctorate degree holder lompe na hi li tabang amungain alhin lawji chon lắm cái hỏi này họ KBC lắm cái họ có mà hình thua mình họ KBC lắm cái họ chúng anh Yelvin apat Savin cha go na chu 2018 na pan nai tu chanai ke hi Manipur Theological College ai deputation am ke he ya chu ke hi pastor na ki to lo ji chun mila kala ka be se pon ya nei hello ding ji wa chu am sa pe na ka to na kan pon do hi zanda in ho Gambih Chairman Pain Academic Dean ahin tiin Academic Dean sukahin ahin la ipikat tuwab jong sailan patien zalin kayong kagalu na patin convention tila MBC Manipur Baptist Convention hin Doctor of Ministry Diminutive hichi honding ativ paswat pe ni boy piusu au molso tan ahila Korea Hosso University to ki khud jama ki hi ang kimo so pa na chu ama sa pena ke di nei ku sa he kum ni ka tu hitan iji chu ke ma position hin jong la pathen zalin jila cha kanain pathenin ta chani ip ke o hi birthday han lang ai la wal anniversary yang la achi khom jing kele kaloi nu hi October 5 ka kichen hon hin kachapa ta pen pa hi October tarikh khana pengen kachanu hi October tarikh thumai ya chike wa hi October family ka kitiwa October ki ho dinga Day-1 ku celebration anom dom ji third le fi wang ko anom zo ji ta pon it is to in 2017 ni KBC kahung lut masanga kana to na chui hila Antioch Biblical Seminary Pondicherry South India kumthum college lecturer in kana pangin ichi masang chun kuki worship service Calcutta kon kumkhat voluntary na kana tongin ichi masang chun kuki worship service Delhi assistant pastor connect to hai Dr. Kasip masang chachun teen challenge ki ti rehab center khana program director cum counselor kane pan hai icho se chu KBC kang lut masanga na kane to na hin secular langa kale ha sim na chahiya Sainik School in Fala class 10 gai kan simin graduation hi Pune University zoology in kan chain Masters से MSc Psychology Madras University आकर चाहिए तो नहीं है वाला कच्चे से जाना नहीं थे दियो है जो तो से हो yang ही alang पे आए थी थोड़ी कि मो मत थे जी लोग है या जो कभी ग्राउंड तक तो आज जो कहूँ हो लिम दिन है दिन या जो कई लेके जो कोई कहीं हम तो मस्त पे ना kren say lo masat pe ni han lang tu Jingkah itam ka kain job ding so ting jong sermon chom lang ku ichinoi mama so khong chi tau tau ding in la ka perspective kain say da ni za choma kon say ding he is in tu sunga he chi team noise hin sermon li ka nei ding he sermon li hi ken kan ki sim ki chu piam de la
building new Gambih number 12 dan tiakan mencai Gambih number 12 fi 21 na top iki khantawin athai tawin tina pasu hilawin iti Bible to kitu text to kitu he iti kisiya pati om Gambih number 12 fo sermon li kan say ding he namrutan ni ngai ben la iti sermon li he iti noi shunga cho abon sakaya kan say ding he to ayo text pau Isaiah chapter 1 Isaiah chapter 1 hi isim su swala Islaya he Isaiah hi ni pisem til na til bol dan hiel down change your attitude na til bol dan hiel down pathin na ho dan ka dawan adi thei ta poi of so mai chom na koi dan adi thei ta poi no ko chu ki su thien ta ki hiel ta he ji ki hiel na pa hi piam ti pa cho tu ne hen se do de we ai hin la Isaiah le khasu dan ne cho khat iga he diu ka de Isaiah hi chang khana pana chang chapter khana pana 39 ge evanale sin punishment and judgment John said now to Isaiah in apung zelin so jong le amo punishment god na thu yang amen judgment thutan amo sunga thutan vai ho na thu akimo na chapter 1 to 39 kichi le ka sun the mo na sei wala Isaiah amma ta asu e ti ni ka sun e ka sei ija so ma proto Isaiah kiti Islaya hi ibola hi Isaiah hin hitabang thun subham til Isaiah hin hichile kha da subi kumzabi sagi 7th century ana sudahin Islaita hi amogam sunga hi northern kingdom kitigal southern kingdom amen northern kingdom so Israel hi southern kingdom so Judah hi ahudano adi talo zia chu pathin achungwa luhanga amoy mi khot moya ani mowe ibizia hita banga sin kona manoham til pathin na hodano adi lo jiwe come let us reason together ngin kyo to te ti hi ibi seinam tiale choice khatam na chance khat be ka pi na lai din ni we chance khat be ka pi na lai din ni we he chun hung kin ngai we one more chance Stephen Dan kiti miching ta khan ni pinisayam tele you can never make the same mistake twice the second time is no more a mistake but a choice miem khadin thil khadwei bol kheli ni ve ki bol appa ki bol nai poi ni cho khadwei bol khel khachu abana in bol ki ting ting le I bol khel so ki heta akin bol ki ta poi the Stephen Dan na say Sunday school teachers training ki bol na ki khaniman charging to sim kha chu pem tele yo mi nu la mi pa te hi cha te ya ding role model ling pen ki itu sei la sabon che ya ba no he tu ne cha te amit mo a hiya le adi ta ju mi ngo lo le e hoi ki ngo de we ai ju cha in nei ba hong pin pin na ju mi khonam lo e ho khonam mina sin lo en ki sin to sim khat ka sei jing in vin via sai kit le ni ka ni mi pa khat le a cha pa lam pi zo lo na he le a pa hi kumbul khan ang ke pal lon ang lon e o e mi te li hi na u cho han se no mai bo se lo pasal bo usal ke han se ang luang tan kuin ka kui chapa ka man chai kumbul ko ya ai la a chi chi ke na la pha cham ka jawin a chapa hi kumbul khat ma ma chung ang ki pal lo ki ne ala chapa chung pa thu se chu ani za ki ki hi ja chu a chapa yang chu kuin ka kui chapa ka man chai ya kumbul ko ya ai la pa ya ki si ta ka til boli tu sei kom chana di ta po hiel ta
chỉ cái nó là lâm na lại apa ông lâm na là chun buồn là ông kỳ bảo được tay thế sao ông kỳ bảo được phá đến aman rồi cái chỉ là định làm pi chụp phát triển về lên cái phụ lâu đi ra hiện tại bằng số nó chỉ cái là chấp bài ông chú sẽ buồn na là ông kỳ bảo được cái tay thế sao aman rồi cái chỉ là định phát triển cái về lên cái phụ lâu đi ra vậy dunia ấy ít hậu đan bảo ấy sự rằng là đi vào chỗ ai ra là không nên kiểu tốt đấy rồi sẽ cái biểu hiện khát về chance cái biểu nào lại vậy cái ông cho chance cái biểu đồ lâu cái nào là chân chance xong lâu cái thầm đấy thiên cái xuống cái đọc đấy yêu à đây là dunia ấy nó hậu đan nó cái vật phát vin ai ra ấy hết tập bằng thu Ahsi khum hỏi quay hòm thì mình muốn hỏi lâu biểu chọn mình chỉ phải hỏi lâu biểu chọn how good họ very religious how good ta hỏi cho mọi ai là how good hỏi ibizia ai ra ni tập bằng Ahsi ham thì là don't be proud kilit sai no na kilit sa vang ta vậy đó amo hin adi ajuda teju farsi soi ti amo hin danjo sikki hoa ki ho hi mosin zui ho ke hi yon dan ki ho ko na mai dana chu dingu ai wanga chu ho in sunga worship about nu mai asunga wa corruption dimse injustice dimse akama seiwa atok jun achumbe akama tu choma sayo atau tu cuma saya, amahoi, ya tu justice yang hom telau, injustice ngan sang kita, yang la amahoi, hiji, aku khom la wasum la pai ho tu, adi la mamang telau, asil la mamang tau, yang la agante, awai tu kita piding tu kita pi telau, amaho asakawa ki helun wa in khoman jiwa tu. Chỉ nó bỏ nó khiển lâu vào lại nó chung hoa cả lùng hàng này Babylon nó cây mga ông lai vào ông chú ai dạy bị xem nó hổ cây màn cái xiêm xá cái hành động sa mi này về cây màn nó hổ cái lẹp cái tiếng này về ai hi vangin nông cái lẹp tiếng vào lại renew heart and renew mind lung thim tha ken kuma na hung wala wa kale pui ding na lung thim na tha kan lo ding wala kale pui lo ding ei na lung thim na hiel lo ai lung thim hiel ki tia thwa chu pi yo hin iza zingu ai wanga chu understanding of the more July so Bible chang zai Isaiah chapter 1 6 9 chu vele chun ngai chu min lang hekhan thei lo hilin iza za zingu ke khan thei ma mo mu zong mu vin lang phajin thei lo hilin umon Iji lungta sa pawa sela ngayon stiff neck tu lungta te na lungu aniem zo to po mi lungta ho na ho da ki hiya ta amara sei na chu Sodom le Gomorrah ate ka chu you rulers Sodom ko vai hom ten pakai chu se hi ngai ju bin lang Gomorrah ko mi ten kapathirin ne nakosung patsan ngai bin ade Ibibola Sodom and Gomorrah tu hi pa enten Sodom and Gomorrah tu sim so Genesis Oya ki mo mtial 18 ki mo Abraham in Sodom wal Gomorrah ho ataw pi asu pi se Izem tin kapag
pakai kopi sungai midi som nga bang tale asunga midi som nga ho za la jong chu akumun chu kendi luela na suk mang ding ta nang dinga hi ta bang thil na bola midi le migilo goma na tha chi midi le migilo akiba ding chu boda hil zing chun kati atil pakai keiman sodom khopia midi som nga bang kamu do zawahil amo zala ako pumpia kahing hoy ting hai som nga mi som nga mi kita midi omala keiman amo zala chu kasuk mang lo de chu ai le Abraham in bargain about kita so yo yang in bargain ti mati mo so yang kai yang kai yam le ne 30,000 ne 30,000 asa tu yam le ne 10,000 ne yo ai na bargaining Abraham in bargain about kita so soma okay soma male kasu mang lo de ale som di la ngala som di la ngayong kasu mang kilaw abanin som nila som niya ka soup mangkit na abanin ay please don't mind som la som yang la ka soup mang law te ay mga ki sumang to ako tiya la chun Sodom and Gomorrah mi som mi kita mi di law te ne so ay jo Abraham tawa to bargaining an su bol pia som ge ayong amu law ye ji chu khade ani na joy le mien chok chen chen chue multitude sacrifice pum go thil to chu apamo poi apai ai la intention pai adi la wan chi cho pa poi ti ne kane lain ka khowa ka pu to ka pa he hobung sungai sumto ki te ji la ne hobung sungai ai bang amani hin atu te ngona la hin min amu ding chu atu bi sa ji ham chu la ayo offering ding la hong ki sa ting ala it's like a sign amani kom sa hong ki pha pha indication signs ka nong ji ve to Jepang tu miau sih tu aman juga akhirnya. Jadi anti tu kalau tu tak lagi selesai, tapi ini kita mari juga akhirnya tu. Sekarang apa nak lawan itu? Ya, contoh mi offering as time lah, equal kita itu. Aman itu kan ada. Situ dah. Itu orang tu kedai pun itu, pasti kan. Isaiah 저도 방송길 그대 보여요. 이제 저 no animal sacrifice 나 bolong 그대 보여. 지금 요가 아마서 130 나와서 abomination 이죠. 아몬 아피우 나 틸도 판나베 호조 힌도 kittai hilun gimnam tuizong ke jarthe tahi bove the tahi bove Ita bangos. Dunia ay hoin. Isaiah to say ho. Ay lawala. Aminin na itaasay ho. Isa uto. Ayin lang. Iday pedong sun. It's kikiyaw na paso. Kiyaw na paso to be. Sa pawa. Learning. It's a psychological dictionary even ahiyala episem change of behavior umjan khiel ding tin hai jo eon jong pathian tu he no wa in ko wa ki khiel na aum lo wa la chun he no tin hai jo abc he masanga chu wo jong ke sim do thailo sentence jong ke sim thailo abc ong ke na alphabet ong ke na pa na chu sentence orang kesimtai, words orang kesimtai. Itu kihiau na itu. Aku tiada lagi kawin kau wazong ni.
izawa ito dok lo wala chun I het nai lo ki khial na lo ki ti chu chon si khwa na lai hi ve chon sit na lai hi ve ya chu room bum som na sa kia meeting pula na se wang bai la ita sa na we ko na tu ki se ya ko se yan Jesus Christ mi la ko na isi ta sa na yo tu mi la ko na izawa ko na te ya la chon dunia ki khial na jong hi tu ki se ho pathin o izawa ko na ki khial na ngai ki khial lo wal chun hi ho chu a hen nai e po ne ki nai lo ki ne aje chu learning ki chu change of behavior ni chu ki khial lo wal le I ma cha nai lo hi aba na chu 150 na chu episode am tela your hands are full of blood chilai hem na khut kisan adime hawin kaya na hum pe ngala na khot na chun tisan so pumin mai cham sim hi to ayo wang su mai cham sim ting wala tisan so puma ki sim ham ai la la chap lo phya hoya ko nam ki la ki sim ham ai la amana se chu athin chat ka de David Yong chu First Chronicle 23 jivanala ama hi gal sat mi thi chan tam ta ni so ji a chu pakai ho in sa nom le wa ma chu ana sa the lo a ko na thi san so ya chu ki su thi ni cleanse your hand na khat chu su thi ni ki su ni min hi ji chu pakai nei ko na ho dan helding chan dan helding kiểu tu te ti chung kho ma se khom khal khal ti ne nang ki hian ti yon tu lai mi dam sungwai voi I boi bi pe na in nam society of boy tai lam kai ding cho I ki chu chu ve ai lo si so tha si mo thing noi gam na tha si mo that's not important mi pi la ga vai hom khal khal ngai boy no na chi a chun nang ki hian chun Ibon sa kaya yung na iki hiel wala automatically society phale to ahe society ka siem dingo sumidon dingo tingnoy mi ka siem be dingo sumidon dingo aswars la khat ini dingo ko ini li de yo le tu ni gam de wita Abdul Kalam Vision 2020 an sudna so til tu man sai chu khat chu pham ti le ama sa pena mana say to freedom ibiza freedom mana say ham tele 3000 years to bang hi India gam sung hi gam pa mi on invasion of the ball for example Alexander the Great in Greek ho even Portuguese ho even aka China British le France amo khut noya ani ki lai chun aki kham to the mo po de so freedom thabi mo de so tayo azong he ga I vetting wale aka ka len hita banga chu mi khot noi zatang mi no khot noi ang ki na khat hin tin yu ki ka la yo khat khot noi ki mo ja ki cha thei lo hita bang chu e society tu ne freedom in cha ipiam hita bang e ga su thei loi la ei hen jing itu da jing chu pe man freedom to be done and say here aman say we need freedom from invasion society socially politically economically zalanga zon sumla paya zon so teng zong la ki wai khom na tun I heaven igam su adia mani puli vela so ko yo hi bondage a ki ko I wai chon mun jo si ayo bu se tu ki se so til phalo bo ko dang ki e ho mi je ya tu min imit mo pa no advantage an la ki dwa oi lai ki va chai ki bol chai hoi amon advantage la na ai nei ki no igam le
in a use unlock it dewa on the line. We need freedom. It's a freedom to appoint. It's a need to go away or ikhan out there. Tasanam kepo in the Kaulam kepo. Ikhan out. It's needing out to Lam Kai Hoga here this saying like almost a penny hockey here. Every individual. And now but Sapang oil no be power. Once again like here, my freedom. Ani na mana say to development. Development is also be development anything also infrastructure of ngayon, road of ngayon, communication of ngayon, itabang electricity o itabang ngayon, alun na ngayon. Hijitu taka so kantong na kiti umlaw na so. We need that development. Ya so Gambih number 12 dong hi khamto te tiwal itile freedom om te dam. Tuin atam zo ei mi ho ke gampa ma so pi kum som ni wal hong kai. No me chapong ho hong wen. Nga walang tham kan hong wen. Ipiang ahoy momo na to yang so hoy be sek lo ho. Sum neo cha cha mo dinga easy money in all ta. Ito bang mi da la hoy gampa ma so. Ibisi ai so to ki bolam tilo mo mo te ko. Sum la pa ki hasat be sen ja. Ito bang mo so ki. Anjol sunam ting seminar ki bol ting ale. Ile hasin da yo ka se ni. Ibi wala ile hasin bi lo rin thela won. Iti boyam ke so se ni. Theology to ki to. Hicho hi yo ding ha so. Hicho apna freedom mai. Sum nei lo hi iti ki bola sum ka nei ti. To freedom ka nei. Hem na ki nei lo long hi bondage ka nei. Chak na freedom nei lai. Socially oppressed ki yang hi freedom lai. Atum na man se choda. Stand up to the world. We have to stand up to the world. Iwo hi culture which on dan away ta ta in a yo so. Hicho bang mi na head lo so. Mi head sa na. Mi til bo sim sim de lo. E yo ho yo ni yi ti le kadam sa ni. Yo mi ho kum ta se da. Mizorama kum thum kom ma na sa ta learn ka bo so ya. Mizo de achon na o. Epi amo literature ho sa o so. That's a take yung kalung team ay to kaya. Isa sa ken zam. Itile iho cultural custom wa ko na hi pathin thu se to mi wa iho ko na ajil thai divem katia ka doctoral dissertation na to ta cha pa ta sanwa pana hai philosophy ka sema christology ka sema. Ito banga chu attempt wa mi abo sik iya yung til hoi ta ta min ajil te ta mata to ai yo he iso bi mi zo te khun achi chi na mi khun ni til ka pa wa hedam ka chon dan ajil dan yo wa chi chi na mi a zo ki ha koi bi atu ti je yo mi a mo i man ma ki ai ti ti i man sa jo ni o kan le i la wa yo ni e pa wa ki kiu te le be li pa ma yo kiu de wa tai e je ba identity mang de ya zo ni ko kan la kyo hi yo society o sangta o ngeti wal we should stand up hechina dinga so e pipi ngayam tile ha strength respect strength ti Abdul Kalam se miniza nadinga so thane ngayin ani na so sumla payaw he dependent lo independent hi ngai mi chuma ki ngai la itila ke ma khutta ke ma akon mi kaki topi te da chiang la mana se chele government ada India government ha the military power to ale se chunga America te hi super power hai bisidam te lam military equipment hai ya chamo hi min na ta zai hitabang min ei ja na ding wa chu hiti ho ya bonds ke mai it's needing a chu Tunia Isaiah to say he was very relevant. Yon kum tu pinjong ini mangovin tu kuminjong so tak sayavin kau yang say kini wi. Ken wang kan say nom je. Let us build new
new churches, new Gambih, new society. It's anything also. Chance at equipe. It's a chance of him to let I ball hill pass the head also. I ball hill pass the head one in a ball kit out of it. No ball kit out of it. It's a conato. Kihel ngai, Kihel na hinkota. Iman ting walachun. Automatically, we will build a new society, a new Gambih, new family, new home, new churches. I can say then Isaiah Patinin. I am responsible to Gamsel in saying that. Isaiah he Ujia Lalaya am I prophet on the point. It's like that too. It's the Amaho Gamsung to boy the image on him low. I love Isaiah. Alempa, ngay lúc ta alempa Ujia hung thia he, pathin na maan ko so, koi ka so ding ham tin, maan kay malay so din kes. Hesi tu chang hi, iti ni say ham tin, amma sa pena Isaiah, ako ba koi ay to aher na so, koi ham ay ko ba ay, aman aher to temple hawin na comment. I was going to Jerusalem, how in Van, it's a vision. Such a comment. A major of me, I'm killing Seraphim horn, I say, a thing, holy God. But in a thing in his Masapena, Isaiah, but in the way here, so. Hitchi a cone at an apanacho, a lehazo say, even Allah. Amale has those abons get holiness at him, the patnapan at even Allah. Patin. Ito pe. Aja so. Isaiah ang kikawa so a vision also holiness amu masapen na so. Ay la Isaiah in a thing so head pa na amu pa ni amma sapen ama kuya hijo ang kilang do tayo. A thing lo ay hijo amay ay hindi do tayo. Mi John C. Bible dia Rome bung tum chang som chibenale. Mizo si John si, we march on power boy. I get in a team to I hidden water, a man if you all here a dark hit. Is it not the game among Takai? As it too, game I come ting local in. Me come ting low te Zala Jingkah is it a John sickness. John Calvin in 16th century had the Institute of the Christian Religion and Sunnah amani pilsem tele mihem hi e ma chon si na ikimu to ka pathina thelu kimulo ha deso ke ma chon si ka hi tia na ki he to kana ma thina mulo le ai la wale pathina hi tin het masna la nang chumi chon si ti na ki he ti ka nang chon ya cho amasa pena ja ya ni pi bolam tia la ama a chon sit na a hin ki mutan a chon sit na chu ngai dama ki chumi na hele pathine na ma so hin ngai dam tan a hin ngai dam zo so I pi ki chi ta an muam te le is Israel mi te chon sit na chu a hin muwa pa kai ni ko ka so dam ke ma ne so len ti chu ama on ki pe no le ya I dunia he yo Gambih sunga hi sim pating tamau tam de ai la hi chi mu the ni di wa ama sa pe na I wa ki sim ta sa no ai ja yang chung ami ho Israel cha te ko ma tu a sei ma sangin ama san ama ki su thieng mu sa me is ai dunia hi pathin abu mi te Gambih mi te ai ko en kita sim ta we te kita sim tau ite til tam ta ni bol khel na ho chu ka ngai dim ding ai la with one condition na lung thi na khia ngai na til bol khel pau chu tu ni ai na ki sim ta ngai ti tu ni pathin ei ko vetin lao tin tu ni ke pat wa pana conference ong ke chai ting a jong la
chỉ cái kia nào thì ringin tao là tôi thôi conference mang hậu tê thì chúng ta sẽ là cái sẽ hiện lang sẽ hiểu sẽ vào cái ngày đó tin sẽ đâu khá là ni phát hiện mà là phát hiện là thu bốn giờ đi bên phát hiện bộ bị tao cái gì bé thiên thua holim này này biểu different pu amo sunga ki pa thu sevin pha da ban ni char hiu twin artist na kona pathin ba soila ni ngai ding hin tin artist nu ki wot kan tu phun khat kan nei no min thu ki zadan haba hele tukum 17 conference man now hi convention langa kona development committee ho sunle conference villa hong de hi ve ti hi tu chung ang ka song conference ang ka song hobu meeting ho zo si hinga kan he sai tin sun tiang le development committee ho kona ikam sung khan to de ding masal de ding thu tampi ahin pu de nga ya seminar zo tiang le phat chom khat inei khom de he ti hi kola committee akona het sa na le tim na ke nei kit ni hi ve tun artist no pathin ba choi la setting in pha ni pita bene koi i mo so nam na layo Jingkah ki thoi adi selin khang tha ho dina ha enna diam ke jong chila chu ka hung zaw na hi na tu chalen kali do the mo mo hom ni a hin na i conference a thupi na a hi mai na chu hi i ki thunun na pau chu mi te hon e ve ton theina diu a hi in ka he in a ban le pathin thu le ta salanga jong e mal e ma ha ki thunun na pa chu conference i pha chum pi naw jong hin tin ka la en e pathin thu ngai ta ngai tha ta ven ken tua ba chaila ken sa do nom chaile nei chum ngai lut na hi pakai ti lai sange Sit late, we know.
nam thiệt chân ta hen Miri sunga ki pa thu sevin pathin malama azong mapui jing hanlang awa chaida sana mapui jing ta han kilha do na la song number 7 chu hold san ni ko event lang dalam kai hon illam kai velang kwal hon lam kai event lang kilha do na tauna ini pi diu kanal het dikan pa hilang ai hung ding no la chen ki pa men ti la chu me wala pathin wa chai khom ding ibon chan ding ta hiu ti program chum song number 7 hi em thil sim zu lewa jing em jing in bon thil sim zu lewa jing aba choi zu le pakai kai man iti ba choi lo wa ka ding hang sun bang chang ka te pakai na lau pi en han ta pu na sim sa lai mi him te hi iti ba choi lau wa ka ding ha khao cô không bay xuống le va sing in bon aba choi se le pakai kai man iti va choi lo va ka ding ham Hagabani holding PD na ko magkatawag ni so na mihim kahibin som sa kiman sa nasumba kabol kilom din katasanin nabasay lagasanaw na tuwing kasinaw kabol kilom sa nangay damdilin na ko magkatawag ni so nakapan mo nangin panasali aban hunsi som piling kinalayawin hindi hozo sa ng naman hagaban ay magpunalay din hitoyo si tangba pumin pagkayeso namin yung kung tawi. Amen.